Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Reka nongere mbahe ikaze mu makuru yaranze umunsi. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza muri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye nk'ibisanzwe. Nongere mwibutse ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, ntiwibagirwe gukora like niba utarayikora, ntiwibagirwe gukora share niba utarayikora, kandi ntiwibagirwe gutera comment niba utarayishyiraho. Reka mbagezeho muri aya makuru ibikubiye mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 15 z'ukwezi kwa karindwi 2020. Kuwa gatatu tariki ya 15 Nyakanga 2020, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza n'ingamba zigomba gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19. Gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi bantu. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, ni ukuvuga gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ingendo hagati mu karere ka Rusizi ku bahatuye ziremewe, ariko ingendo zo kujya no kuva muri ako karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwara ibicuruzwa. Serivisi zemerewe gukora. Insengero zemerewe gukora, ariko uburenganzira bwo gufungura buzajya butangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zimaze kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga buzakomeza. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro gym irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, ni ukuvuga lockdown. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa buri gihe. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza cyangwa se gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abiteganya. Abari mu kato biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020.
Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'Abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko, amasezerano n'iteka bikurikira. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki y'Ubushinwa y'ubucuruzi bw'ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement AFD yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 30 Kamena 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Agence Française de Développement AFD yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 30 Kamena 2020. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo n'ay'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'Ikigega Mpuzamahanga Gitsura Amajyambere IDA yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 5 z'ukwa karindwi 2020. Amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na African Parks Network APN yerekeye gucunga no gutera inkunga Pariki y'Igihugu ya Nyungwe. Iteka rya Perezida rigarura Senior Superintendent of Prison SSP Uwantege Jean Chantal mu mirimo ye mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Inama y'Abaminisitiri yagejejweho aho ibikorwa byo kubaka amashuri bigeze. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira. Muri Minisiteri y'Ubuzima Minisante, Iyakaremye Zakari yagizwe umunyamabanga uhoraho. Dr Rusanganwa Vincent yagizwe Head of Faculty Recruitment and Academic Partnership Department mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Shema Joseph yagizwe Head of Teaching Coordination and Quality Assurance Department mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Jabo Nicole yagizwe umujyanama wa Minisitiri. Kwizera Esperance yagizwe umujyanama w'umunyamabanga nshingwabikorwa mu bunyamabanga nshingwabikorwa bushinzwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra, Zingiro Armand yagizwe umuyobozi mukuru Managing Director wa Energy Utility Company. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafet, Kubwimana Rugamba Eric yagizwe Division Manager Americas UN and International Development Organizations. Bukuzagara Francis yagizwe Division Manager African Affairs. Kamusime Frederick yagizwe Division Manager EAC and Eastern African Affairs. Basomingera Kandi yagizwe Division Manager Communication. Musefano Boni yagizwe Director Northern and Western Europe. Rugasaguhunga Ivete yagizwe Director South and East Asia. Mazi Yateke Uwimbabazi Sandrine yagizwe Director Rwandan Community Abroad. Mu biro by'umuvugizi wa Guverinoma, Office of the Government Spokesperson OGS, Mucyo Gilbert yagizwe Division Manager. Mu kigo cy'igihugu cy'amahugurwa mu by'imicungire y'abakozi n'umutungo RMI, Dr Murindahabi Charline yagizwe umuyobozi mukuru Director General. Habimana Kizito yagizwe umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General. Muri Rwanda Green Fund Fonerwa, Mugabo Teddy yagizwe umuyobozi mukuru Chief Executive Officer. Mu kigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda, Rwanda Forestry Authority, Mugabo Jean Pierre yagizwe umuyobozi mukuru Director General. Mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Resources Board,
Niyo Twambaza Hitimana Christine yagizwe umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General. Musana Segataraga Bernard yagizwe Head of Knowledge and Forecasting Hub Department. Ruzigana Pamela yagizwe Catchment Restoration and Erosion Control Division Manager. Bugingo Davis yagizwe Flood Management and Water Storage Development Division Manager. Munyandinda Vital yagizwe Water Permits Division Manager. Duhuze Remy Norbert yagizwe Water Monitoring and Quality Control Division Manager. Umurerwa Denise yagizwe Corporate Services Division Manager. Abagize inama z'ubutegetsi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Resources Board. Sir David King yagizwe Perezida Chairperson. Umurungi Providence yagizwe Vice President Vice Chairperson. Kayitesi Marceline yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Dr. Abdul Karim H. Said yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Mayimbo Mabanga Malesu yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Dr. Asaf Mercy Kabasha yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Rwigamba Jeannette yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Muri Rwanda Green Fund Fonerwa, Rachel Kaiti yagizwe Perezida Chairperson. Dr. Sekomo Christian Birame yagizwe Vice President Vice Chairperson. John Hari yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Busokeye Marie Letitia yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Nkusi Rugeri Christian yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Nyirimihigo Jean-Marie Vianney yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Nyiratuza Madeleine yagizwe ugize inama y'ubutegetsi Member. Muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, abakomiseri Mutimukeye Nicole yagizwe Vice President. Semanywa Faustin. Uwera Kabanda Françoise. Muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof, Ufashingabo Patrick yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Ntaganda Peter yagizwe umujyanama w'umunyamabanga wa Leta wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Ruzindana Rugasa Jean Baptiste yagizwe umujyanama w'umunyamabanga wa Leta wa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bikorewe i Kigali ku wa 15 Nyakanga 2020. Bikaba byasinywe na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Dukomeze kubashimira kuba mutadutenguha mugakomeza gukurikira gahunda zacu zijyanye n'amakuru y'umunsi, zijyanye n'amakuru yaranze umunsi. Mbonereho kongera kubashimira no kubifuriza kugira ibihe byiza. Nongere nkwibutse ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, ntiwibagirwe gukora like niba utarayikora, ntiwibagirwe gukora share niba utarayikora, kandi ntiwibagirwe gutera comment niba utarayishyiraho. Hanyuma nkubwire nti ibihe byiza nakagaruka. Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.